hiji dua lep tilu deh buri lebar ke video hiji siap hiji dua tilu lep tahan acan dua acan ibu kendelanya panganten heula terus panganten orang aman kendelang luhur nembe prung ibu-ibu ngejatanya panganten heula itu hiji dua tilu atos nanti awur mangga bubar deui ibu bapak tanya werna ke dina panggung ibu-ibu. Assalamualaikum sahabat Agus Raya. Hari ini saya meliput pernikahan kampung warung desa Sekayu kecamatan Kebening Kabupaten Garut Jawa Barat Indonesia. Ini rombongannya datang banyak rombongannya sahabat. Pengalungan bunga beraya. Nah, jangan lupa ya ditonton terus dan klik komen. Salam silaturahmi satu dua tiga Bu. Salam silaturahmi.
Sunda nama dipernakan biasanya mangga ke panganten biasa di tempat-tempat tertentu atau nuhun. Pun sampirasun kapiruhun. Bismillahirrahmanirrahim. Antara uang ya Bu. Beliau sekali deh Bu. Pada saya dina keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon salam buah kesemak. Ayah ngajawab salam bari rada ararambak. Palawargi sadaya nur samirau. Langkung pipayun kalintang piatur sumangga urang kawitan wae acara kuausan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Diteraskeun ku ngagalindeun kalamilahi sareng sari salawatna nu bade diaoskeun ku kersana Bapak Ustadz Sarif Hidayat sumangga dihaturan waktos tina tempat disanggakeun kamantenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa warahmatullahi 2, 3. Oke, ditangkwi. Salam silaturahmi pandangan 1, 2, 3. Sun pipi 1, 2, 3. Tahan. Sebelahnya lagi. Iya. Penak deh ya mah kemarin ya. Siap, kita live lagi. Biasa ada luhur kan? Abot Pak. Kalau itu telepon tahu ini. Tunggu lah. Dulu lah. Saksi di pihak calon pengantin istri pengantin kamu kepada Bapak Andri nama Bapak Andri. Saksi di pihak calon pengantin istri nama Bapak Haji Rosi SBDI. Sebelah dia video. Buat apa ibu teh? Umi tanya sama Umi ya. Umi sana ayah ya. Wanita menjadi kepala nyatakan di pemakaman Bapak Haji Dadan Abdul Malik MC. Bapak.
pernikahan dua saksi menyatakan sah dimohon untuk tidak bertepuk tangan melainkan membacakan hamdalah. Yang keduanya untuk ibu bapak yang mengambil foto sama video tidak boleh berkerumun di tempat meja akad karena mengganggu kekonsentrasian calon pengantin pemegah. Seperti itu, dari jenak foto sama video di tempat-tempat tertentu. Tuhan. Pangkat derajat menamina Bapak Asep Hasanuddin. Dilarkinna hidup ke alam dunia, bisa tapa-tapa nyata hidup, begitu ti orang, begitu gak dengan aina dewasa. Perjuangan menjadi induk, oke nujatan ramah, kasep hidup anaknya. Ayeuna hidup badai lumangsung dina akad pernikahan. Badai di istrinan nyata aku bapak wali. Hidup komate niatkeun dina mana yen nikah hanya untuk ibadah, bukan karena nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, Bapak, mungkin doa, salam restu, rirehna, bade, mayunan, rumah tangga, pamugi, rumah tangga, sekeberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ku abdi doakeun mama sareng bapak sing panjang yuswa oge dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. ngahadiri sareng yaksen karena jalan akad nikah. Alhamdulillah berjalan berkah. Salajengna rahmat miwah kawilujenganna Gusti Allah. Mugia salamin miwuwukeun kajunjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehilap kasadaya keluarganya, kasadaya para sahabat, para tabi'in, oge malah mandar sing dugi ka urang sadayana.
salakum alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Payun ya. Milioner dipayun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kaulah mikakan anjir karena terus kembali anwastana cici paujiah Rida ditikan aku anjir kalau dibayar mas kawinku mas 17 gram dibayar kontan. Terima beli nikah putri tegas bapak nuwastana cici paujiah kalayan mas kawinku mas 17 gram dibayar kontan. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif wa afiq wa aslih baina Hamzah Rahmanuddin wa baina Cici Fauziyah kama alafta wa fakta wa aslahta baina Sayyidina Adam wa Sayyidatina Hawa kama alafta wa fakta wa aslahta baina Sayyidina Ibrahim wa azwajih kama alafta wa fakta wa aslahta baina Sayyidina Yusuf wa Sayyidatina Zulaikha kama alafta wa fakta wa aslahta baina Sayyidina Sulaiman wa Ratu Bilqis kama alafta wa fakta wa aslahta baina Sayyidina Ali wa Sayyidatina Fatimah kama alafta wa fakta wa aslahta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Para wargi sadayana pamuji disaksi abdi Hamzah Rahmanuddin mayar mas kawin kapun bojo anu wastana Cici Paujiah mangrupi emas 17 gram dibayar kontan. Ya abdi dibayar mas kawin jantan ceroge sama alhamdulillahirabbil alamin jazakallah khairan katsiran amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairuma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha as-syarima jabaltaha alaihi amin. Berkahan.
siap. Ayeuna dieutan kudu jantan pramana hiji dua tilu mangga eutan homes. Pertama kali atau ke berapa kali ini? Oke siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Ulah rusuhan kayak ulah. Kudu tarakti naon-naon teh. Hiji, dua, tilu. Lep. Iya. Jangan masing-masing ya. Oke siap. Hiji, dua, tilu. Sok, sing seueur bensin nyakiatan lagi. Sedih-sedihana atau saya nama tinggal sesong. Ya. Nanti hitungan ketiga, hiji, dua, tilu, namanya ditarik. Pas ditarik tinggalkan kanu video, kanu kamera. Siap. Hiji, dua, til acan, karek til, can lu. Hiji, dua, tilu, tarik. Ya, tinggalkan kamera. Wah, ya tanagi we, ah. Cia, hiji, dua, lep, tilu. Deh. Buri lebar ke video. Hiji, siap, hiji, dua, tilu, lep, tahan. Acan, Ajak ulang. diulangi. 1, 2, 3, gigi teh. 1, 2, 3, tahan. Aduh. Tahan. Tiup pada mobil.